Kalau perlu te hakan ga video ngan batai pi kumno bapin upload ya ki videos mo ki video ki bejrong ki ba minute sejrong mo plus bat ki dur tengen like baca ka Facebook tengen pen pi kumno bapin upload ya ki video ki bejrong mo ki reels nomor ba ki la debu la kejong mo ya ki reels bat ya ki ne ki video ki post mo tengen klik tu plus icon nang ta dengan klik lada piko ban upload ya ki video ki ba minute sejrong kumut ba pin klik hang ne ba tho post klik hang tu hang ne kumut ki dei ki I mean ki video ki ba minute sejrong bat ki post ki dur ma dengan klik hang tu dengan klik ya tu ke ba minute kat scan kumtu nang ta pin hapo jong kane ga video mo pin lek tho hang tu ain tu edit lane pila ban blog pitip namba pila ban ai do sticker ro ko biang he please store ro ngila ban kamai passive income dengan ai sticker ngila ban kamai pisan po ko please store ro te ngan pen ep kumno ba pin la mo Cium deh, tidak akar. Yang menta pi yang tu pin klik ya gitu points ki jong pi pe ngang tu ngadan live pa san pulai teli points mo te klik ang tu klik ang tu packs te hadin me pila dep ar itu stiker am te kemut bat kane ga te pin tho caption ma ka kerteng jong tu ga video ko jong pi da ne ka post ma klik ang tu nanta de ngan ai passive income But how pro? Dah pun ba dah kang mana pro? passive income Noro di mana? on Ngom di wan mak wong iwan. Play Store. Ayo amo. Tu nang pin add uwe pin add uwe emoji mo dan kami emoji ro tu nang tade ki hashtag mo dan kam hashtag dengan tho ki hashtag mo Selamat mak. Kelera dia. Kabur. tu nang tade pin gitu hang tu kini ki personal touch mo klik itu ya klik uno ru bay hap biang he katu nang ta katu ka location mo dan kam katu ru nang tade klik next nang tade pin tho biang title hang tu jrong nanta dengan air udah emoji way mah
Kemtu nang tadi ingin klik untuk butok share to group. Tipin page kino gi grup ka biang he. Klik save. Tadi bro lai teli gi grup mo dan kam. Klik yang save. Dia kemjo nang tadi pin you to save button hajrong. Klik itu. Teladakan ni ka betok create playlist from your reels ka on kemud ba kan ni kemud kan sna reels hi dala demo ya ki video ke armene sejrong kan sna reels dala de te lep ko ban off ya kan ni ru ton te klik itu nata turn off ya kan ni kan tu kemud ba kanom sna reels dala de lano tang enda pi ko ban sna hi enta de tu ki biang la ta pi ko ban translate AI mo klik itu gitu berarti gitu te tangkum tu perlak te gitu gi bala yo content monetization kumut kila ban chio sang ne kan hane gin me gitu gi content monetization ban kamai bisa te tangkum tu hi ada nata klik share now te perlak tangkum tu hi pina padu bukan dep enda kala dep pada pidon kamen le yang tu haka ki ka komen mo pidon kamen komen ya ka post lade namar ba kanang ban yo engage kan makan count ya ka engagement tigum to kala running copyright scan mo te lada ka reels tane ke video jong phi kumot ba kadon copyright issue kumot ba hang ne phin lap mo bakan satho ba kadon copyright belong against but belong against ya ka standard committee jong ka Facebook te phin abej phang hadu bukan dep bakan scan mo
Kumtu de hadin bakla de ban scan kumtu kumut klik ye kutu ka comment section. Nanta de pila ban thok hang ne mo ban comment khnang ban yo engagement. Khnang ban yo engagement. Klik send tang kumtu hi. Kumut ba kan kau ni ka engage. Blok tang kumtu hi.